Музей турында түгелләп әйткәндә, мин былай дип нәтиҗә ясадым. Күпме генә аяк чалучылар табылса да, бу килтәләрне җимереп барыбер музей бинасын салып бетердек. Суын да, утын да, газын да, җылысын да кертеп бетердек бит. Әмма ләкин кемнеңдер явызлыгы аркасында мин Мәдәният министрлыгы обещать иткән грантны ала алмадым. Районнан кирәкле материалларны министрлыгга вакытында җибәрмәгәннәр. Менә хәзер халкыннан бик күп экспонатлар җыела, әмма ләкин аларны урнаштырырга стеллажлар кирәк, конференц-залга креслолар, өстәлләр һәм урындыклар кирәк. Шулай ук отмостка ясарга, фундаментны җылытып моторларга да акча җитми. Китаплар өчен шкафлар кирәк. Татарстан Республикасы төзелүенә 100 ел уңае белән һәм Ватан сугышында Бөек җиңүнең 75 еллыгына 2 зур хыялым бар иде. Берсе аның менә шулай итеп үтәлде инде. Икенчесе Бөек Ватан сугышында катнашкан бер дуа Ольга апамның исемен мәгълүмләштерү буенча күптән түгел генә район башлыгы Альберт Илгизар улы Рахматуллин һәм аның урынбасары Рамис Рафис улы Халип белән очрашырга туры килде. Алар чакырып алганнар иде. Алар очрашуда үзләренең вәгъдәсен бу мәсьәләне 22 июньгә кадәр, ягъни бу хәтер һәм кайгы көне, сугыш башланган көн, шушы датага аларны эшләп башкарырга вәгъдә бирделәр. Аларга бу кайгылар ышанам мин һәм бу эшләрне вакытында үтәрләр дип сөйләдем. Авыл тарихын бая әйткәнемчә, әти мин сүзеннән кайбер нәрсәләрне беләдер инде. Но шулай да китап языр өчен ул фактларга җитми. Шулай булгач, башта Казан архивларында җирдем. Анда бай булмаган материаллар сирәк булгачтан университет библиотекасында Лобачевский университетында казана башладым. Анда байтак кына шул Ильминскийның язулары, Маловның, башка миссионерларның материалларынан күп кенә мәгълүматлар таптым. Шулай да иң күбесе материаллар безнең Чувашиядә калган, поскольку без элекке вакытта сивил иязы Казан губерниясының сивил иязына кергән Волостьта яшәгән без. Алар ул материаллар барысы да Чебоксар архивында саклана. Аларга да гына да җитеп бетмәде. Мәскәүгә барырга туры килде. Мәскәүдә Аргада дигән архивка бардым. Аргада инде ул Российский архив древних актов дигән. Анда бик бай материаллар бар. Иң беренче очратуым булды. Безнең авылның налог җыю өчен, налоглар җыю өчен язылган списогын, анда 22 гаилә яшәгән ул спискта. Шуларның буенча, 1910 елда бөтен язуы алып барылган безнең авылның старостасы белән, ул вакытта авылда безнең шул белемле кешеләр булган ахсы. Безнең авылның старостасы куйган һәм анда күпме налог түләгәннәр, күпме баласы булган, хатыннары, кемнәр исемнәре белән, фамилияләре белән барсы язылган. Халыкның бөтен исемнәре, фамилияләре барсы татар исемнәре. Шулай анда мин таптым 1717-1720 еллар. Бу беренче ревизия дип атала. Анда да шулай ук барсы да татар фамилияләре белән, татар исемнәре белән язылган, әмма ләкин беренче генә бала урыс исемнәре белән килеп чыкты. Бу мине уйландыра башлады. Ни өчен бу урыс исемнәре үзенә чукындыру мындалар безнең авылда бара башлаганнар. Сез белгәнчә, чукындыру бит инде безнең Идел буенда башланып китә Питер заманыннан ук. Ул беренче указлар иҗра итә шул 17 елларны, 18-22 елларны. Шулардан соң мин изләнеп таптым, тагын бер список 1744 елына
düzülgen ikinci reviziyi toplarını koradım. Onda yazılgan indi yart avının yart kişileri varsa da Nova Krishon deyip yazganlar da Oğuz isimleri bile yazganlar. Oğuz familyaları koyulgan. Bir yart sayılarının Tatar isimler, Tatar isimleri alıp durganlar. Bu etkileri gerek bizim oğul şurada iki orunda bulgan. Birisi Ural'da, ikincisi mine hazırki izgi orunda, izgi orunda. Bu izgi orunda minane patamıştığımda izgi zirat bulaştın. Biz onu izgiciyle bizim sanıyoruz. Siz bir yani işe 1731 yılında Padişah Anna Ivanov tarafından Novokrishonskiy kontor tüzüle. O Siyerski kalasında Uspensky Sobor'da urnaşa. Anı birinci жетекшisi bulup Raevskiy degan Amerile священнослужитель bular. Onun sonunda şu kondoru başlanıp gitse de 1741 yılda Anna Ivanov'un ukazı bilen 11 sentyabrdan tağın kursatma biriyle Kazan gubernisine, Azov gubernisine, şular Nijegorодskiy guberniylerine Yunanistan ministerleri ciberip çıkındıra başlarga diyen meçiklerini süterge, Yunanistan'a sökündür salırga, kişinin sökündürga diyen asırını Tatar deyip yazılan. Ondan sonra 3. revizi 1762 yılda tüzgen anda yazılan şulay ettirep. Başta sol yakka yazılan Tatarça isim ve familiyası tuğan yılları, ondan sonra yurt hocasının onun halkını, onun bağları kile, onun yap bitti yazılan Vakрешение Urus ismi bilen, Urus familyası bilen yazılıp gitkenler. Mesela benim babay Akrem babayla da yazganlar şulay ettirep. Sol yaptı yazılan Akrem, onu yapma yazılan o mesela Pimen deyip. Ondan sonra ateşinin isimleri familyası yazılan familya doğru Urus'a koyganlar. Şulay ettirip bütün kişinin de başta Tatar isimleri familya bilen, onun yaptığı indi Vakрешение diyen de çıkındırgan ansın diyen sözünde bu Urus familyalarına gitken. Şunda dokumentler taptım. Bu şukunduru Tatar halkı için birlikte ziyanlı barışığa. Niye deyseniz Tatar halkı ele gelikten 1911 yıldan başlayıp İslam dinini kuşken bula. İslam dini dininde sana namazlar okuyor. Pravoslavi dini Tatar diline kuşirilmegen bula. Şuna göre o mesele şu elik din kabul etken kişiye birlikte ağır bulup halkına nişkidir küterite halkın özüne sana dokunandıra başlayı. Şunun için gelecekte şu Tatar halkın İslam dininde kaldırır için, pravoslav dinine kaldırır için gelecekte bütün dini kitaplarını Tatar diline, Şuvaş halkı için Şuvaş diline, Udmurt halkı için Udmurt diline, Şirmişler için Şirmiş diline pişirip bize yaş üsmürlerini üstürep onların misyonerleri gidip jiberip okuta başladılar. Şu okutandan sonra şu yana din niye şu halkın dünyasına sığışa başlayındı, sine başlayın. Mesela Karl Fuchs'un hatını Alexander'a Şebaksar sivil yazıların eylem çıkan vakitte şunu da yazıyorum taptım. Min yerine hat yaza, min de Şebaksar yazında buldum diye andaşlarım tanıştım. Her sivil yazına girdiğimde bir avulda bir şuvaşlarla sıraştım diye. Ben oradan sıradım diye. Siz ne dedin yaşanasız deyip sırasın. Ne знаю, maç klibetleri. Hazırında Allah barmadı işte. Bağırdı betleri. Koya deyip sıraştım. Barmağı bana küpsetti diye. Sina kürgen barmadı deyip sıraştım. Откуда его видишь матч клибетleri? Вот так мне ответил Чувашин Дикар deyip yaza Alexandra. Bunun Şuvaş'ın dikkat eden sözü sınırın anlatması var, anlatmasında yazılan bulayı ki mene şulayın diyor. Eski dinin unutturup yana dinini anlamışa, bilmişe o dikarga evrilgen deyip yazar. Şulay bu aslında mene şu 200-300 yılda
халық бір шуғынғасын қашып жеріп, түрлі орынға көшіп, туған жерлерін ташлап, Павлодикарға әуірләй практически. Менә біздің ауылдан да айырылып шыққан ауылдар бірсі Бегүте ауылы, Ба районында 1714 жылда ғана жаңадан исламға қайталар. Һәм икенче авылы Хайсан Көкшин деген апасы районында, анысы тоже 1914 жылда ғана жаңадан исламға қайталар. Ол бик ауыр жыллар болған, халық ол вакытта үйленішмәгән. Мин анализ жасағасын даже келіп шыққан шундай мәгълүматлар. Жылға бір генә той болған, или же 2 жылға бір бала гына туган. Халық үйленмәгән дә, халық знай квашып йөргән, уже самай. Халық саны хаманда кимегән. Менә 1744 елдагы 2-нче ревизиядә анда безнең авыл буенча менә 28 гаиләнең гаилә башлары үлгән дип язылган. Ничек инде концов 28 гаилә башлыгы сразу үлеп китмәй бит инде. Знать, булар бик каты тырышканнар, сугышканнар, үз динен саклаганнар да, шунда халак булганнар. Шушында табылган мәгълүматлар белән инде ничек кенә булса да китапның схемасын яздым инде. Аннан соң шушы фактлар нигезендә күп кенә материалларны кәгазьгә күчердем, үземнең китабыма күчердем. Шуның нигезендә инде 2 китап бастырдым. Чыгардым, нәтиҗәсе шулайның. Миңа бик булышты, шушы архивларга барып казан үләләрем бик уңай булып чыкты. Иң беренче императорларның башында була башка халыкларны, Идел буендагы халыкларны чукындыру килеп чыга, татарлар түгел. Чуашларны, мариларны, утурларны, башка халыкларны чукындыруда сүз бара. Действительно, ул эшләр бик уңай барып чыкмый. Күбесенчә инде чуашлар күбесе ислам динен кабул итә башлыйлар. Урыс динен күченгәнче, или аны кабул иткәнче, аларга татар дине, ислам дине якынрак була. Нигә дисәгез, Болгар дәүләтеннән 911 елдан бирле алар күңелендә алар белән янәшә татарлар, болгарлар яши бит, ислам динендә булган кешеләр яши. Шулай булгачтан православие каранда ислам дине аларга якынрак була, кулуңай була аларның. Шуңа күрә шушы чуашларны да качып йөреп, ислам диненнән кайтарыр өчен бер мисал да китерә алам. Менә шушы Нижегородский өлкәсендә 33 татар егетләре шушы мукша кызларына өйләнәләр. Өйләнәләр дә мукшалар менә үзләренә ислам динен кабул итәләр. Балаларына тоже ислам динен кабул итәләр. Менә бит инде һәрбер оешмада или һәрбер китүдә төрлесе сыерларын төрлесе булган шикелле, халыкның төрлесе була бит. Моны тиз генә җиткереп донос ясыйлар. Донос нигезендә килеп тикшерүләр дә исбатлана, совершенно судиләр, судьялар белән сынатта бит ул вакытта үзенең суды була, үзенең прокуратурасы була, үзенең карательный була инде шикелле. Шу духовный управлениеләрнең. Тиз генә буларны арестовать иттеләр дә, балаларны алып киттеләр. Шушы православие мәктәбенә укытырга, хатыннарын яңадан чукындыралар. Mene illerini Sibir'e sürgünge uzatlar. Mene şuaydı onun mene nasiliye güçlep ketilgeni sizlep durayını görünüp dura. Hatta şu vakitte kızılsın duruşaraları da bulgan, şu kogan balaga kütmeler akşa bergenler, şu kogan balana, il balana alimiden işyılga hizmetinden azat etkenler. Şu vakitte şu kogan gayrelerden Налыктан асвай түгенә түгел әле, башка өлгәтүдә билгәннәр. Шулай итеп кызыксыну булган. Ну күбесенчә инде күбесенчә басым ясап әйтәм, ул эшләп чукындырылган халык. Турыдан туры әйтү мор дөрес тәкминдә шоп та бетмәс. Шулай булса гафу итәм, бу түрәләрнең диненнән поведениесеннән тур килә. Әгәр дә властьта утырган кеше бөтен халыкка бер тигез итеп карый икән, bütün milletini üzerinin yakın milleti itip sana iken o halka o yerdeminde tertibinde bütün yüz halkı bilen tekiz ittirip gösteriyken o vakitte halk min ikinci halk deyip etirge anın icitini söyleşitmesiyle.
Значит, bunday kishilar qachondir kimsatilgan. Sekret tugul bit. Bunun kishilarni musulmon tatarlar sen dinni sotdi deb Allah'tan şiklengenler. Orada kırgızlar. Onlarni o'zlarining yine orasini qabul etmaganlar. İşteki organlarga alarlar etmegen. Kirashinlar izine İslam'a şulay ettirip kim Allah'ın dini bilen mesela bizim yakta şuvaşlar bilen arılaşıp gitip şuvaşlarga uylanıp şuvaşlar bilen arılaşıp tuğanlaşıp birge yaşaganlar. Şulay bu kaçtan indi mana İslam halkına bu uşaq bitmeyin. Hazırki zamanda da şulu kaybı kişilerde Sovetler vaktinde bir yetekçi organlarga kadrlarını bek sayılap kına ilettire siteden çıkarıp kına alalar ile. Hazırki vakitte kadrlar jitmedi de türlü kişilere şuların kaybırları dişiyetine onlar vlastını görgenden sen, anı temizsizgenden sen min kim, min barsında bulduram deyip, конечно, çapay şekilde kılıç bilen bulabilirler. Mene anlayarsa bulmasa, bizden İslam'ı anday, biz başka halık deyip etmişler de bulması ya. Tağın şunusunu da etlas ki, kübesi şu biz kıraşın başka halık, biz öyle mında Bulgar İslam deyin kabul etken şu pravoslavi bulgan deyen söz bu akiyet. Onlar bir pravoslaviyene Palestinaga barıp kabul etmegenler. Rus iline bir tane pravoslavi kire Bulgardan son 77 yıldan sonra. Koyan onlar Ruslar, pravoslavi deyin kabul etken Ermenistan'a barıp yaşamagenler, Gruziyaga barıp yaşamagenler. Onlar da işte kabul etkileyen buladın. Şu indi Palestina'da şu Pravoslav'da ne bulgan? Allah bir bunda yaşayan. Значит, Allah bir milyar tarihli. Bizlerinin baba ailelerinin kimler bulgan bir milyar. Benim şekilde bir ters yarımda Petrov diyen kişiler тоже Allah'ın oğlu. Biz indi Han zamanına atıyor. Aha kadar Pravoslav'ı bulgan hepsiyle yergenler de şu Petrov da kaza etti. Yok. Akaz Allah aslında Hristiyan. Allah Kazan'a Ivan Grozny'ga askeri kelgan vaqtda Kazan'da yollarga bormoqdan Allah'ni kishilab chiqindirib qoldirganlar. O şu faktlarını taptı. Qaybirlari endi bugünkünde olib borarlar shunday politikani kimgadir yalag'aylanu. Потому что u agarda yalag'ay bo'lsa, anaga endi ko'proq bizimi почетlarga, ko'proq bizimi narsani yaxshi postlarga turgandir. Anda kişiye soyarak bir toplum. Bu şu ilişkin kurulab jireyinde ol. Biz İslam diyen biz başka millet deyip onlarga akşat üyeler indi. Yine şulaydır diye bilim. Bu indi kiraşınlar ne Tatar halkına ayrı ol bütüne barıp çıkmaz. Ol tesisatlık canlarına inden ayrılıp getirgen var. Biz bitinde bir halk. Şolay uğraştan men производителем birden bulup, bay bulup, yaxşı yaşlılık veren aytırıyım. Bu kimge kereksin? Koy bir vlaşka kerek. Baya aytkanımsa, kim bir vlaşka kele? Eğer de ol halk bilen söyleşip, dostlaşıp, yaxşı bulsun deyip, halkın bütün taleplerini to'g'ri keltirib ishini etsa, ani halk bulayda yarata. Bu endi bulay kerek. Хочет, знаете, кто не подчиняется, что индолог, калыш билан шапашкили, болгап жүргөн шикили куркутуп, итмакени, усундырмакени. Аны үшін ала керек не бит? Бұл принцип бар бит политикада разделяй и властвуй. Кто мечтает разделять и властвовать. Кто не умеет работать, кем кишися, тәртип билан, халыкны яратып, тирләп пишеп, эшләргә yaratmanın kişi şolay kılma. Şolara gerek mi? Menimce Kiraşinlerden medeniyeti o Kiraşinlerden saklap kalıp üzerinden durar. Bayağı etkenimse Kiraşin bitinde o şukundırılgan diyen söz. O millet tügel. O Kiraşin bit o бар Tatar Kiraşini, Şuvaş Kiraşini, Mari Kiraşini var indi o şukundırılgan diyen söz.
Şolay uğraştığın anı millet деп sana olmayı anın kulturasında anın medeniyeti üzünçelikle şol şukunmandan sonra alışını bitken. 20'li yıllarda bitti. Kreşinler teknikuma, kreşinler institutları açıp bitirdiler, kreşinler ofis açtılar ya. Onlar varsa da belki yaşlılıkka gına alıp barmağınlardır indi. No, o vakitteki jetekçiler nabarat şulay ettirip, alarını anılap, halkını bir-birsine birdemleşirge öndegenlerdir deb oylayman. Bu nasıl diye şulay bit yılda okup çıkan kreşinin mektebini, kreşin teknikumunu okup çıkanlar, onlar Tatar avullarında da, Müslüman avullarında gibi işlegenler. Mene bizim avuldan çıkan okutucular Çekmişen'de de okuttular, Bakırçı'da da okuttular. Şulu kızına, Pastoryan'a, Bulgayar'da da okuttular, Arlov. Karışı göre, ol satlap kalıp yüzü bizden dira, kreşinden üzünden dira. No, şuluk vakitte eytiriye mene nanasnoy kulturere, nanasnoy medeni yine karşına bitirge kirek dedim. Niye bugünkünü yıldızına yıldız deyip yazarlar. Vat imiş yıldız. Niye şunu düşündüler bit kıvalar. Men manasını gına aytam. Bizim benim işe kilip düşe. Kişkine vakitte bizim tirede bir jigit işte bizim üsmerlerinde ol ne Lenin babayına eğitilmedi. Lenin dedi. Doğanın için Lenin baba bir kaşın Lenin bulmagan. Mında da kimdir yıldızını eğitilmağastan o yıldızga evrilmi bit ol. Şulay bulgastan anın saflığın, dilinin saflığın buzurga yaramay. Birinciden avullarda bütürü neticesinde avulların bütürü neticesinde şul kolxozlarını bitirgenmesi başlandı. Kolxozlar vakitinde, kümek kocalık vakitinde halk her meselede iş yeterliğiyle şul vakitte mekteplerde işlep geldi, balalar bakçalarda işlep geldi. Kolxozlar yüzlerisi yollar da saldılar, kolxozlarga yurtlar da saldılar. Küp nesle düzüldü. Даже mene bizim avuldagi medeniyatda da ol kolxoz kişine salıngan. 15 kolxoz ne deb ataladi? Потому что 15 kolxozga bit kolxozlardan yer akça bit ol. Şulay salıngan. Ol vaqtda xalq kümek yaşadır ya. Bizning Rossiyada yaşaşı xalq, или mene Tatarstan xalqı burun zamandan şul kümek xo'jalik bilan yaşagan. Başta ko'rishlar bilan birga uyushib shu kristyan xo'jaliklari yasaganlar. Andan so'ng podsho zamonlarına kelib jetgan o'sha sельское общество, u sельское общество bir necha ovul kirib birgalashib, bir-birsine buluşib, birisinin seminasi bo'lmasa ikkinchisi buluşgan, birisinin oti bo'lmasa ikkinchisi ot bilan buluşib, shu yashaganlar. Shu kolxozlarni bitirgandan so'ng bu birdamlik, xalqning birdamligi ovullarda butunlay yo'qoldi. Hozir hammasi de o'z o'rnida qo'yadi, ko'rib oladi. Shuluk bakça başına ferma salıp koyar, kichkinagina ferma, ani suvga shishmaga olib yotar, serbuklari. И, знаете, колхоз vaqtida sanitарно-эпидемические нормалар соблюдать etdilar. Hozir vaqtda u совсем нарушен. Nechagindi adam balası 15 yerga, знаете, ovul başında da. Anga bir ayırım, orun kirek ayırım, kirek indi, ferma kirek, biraları kirek ayırım. Şolay uğraştan bizning ko'pgina devletga biz aqsasin boshqa tuksa da bu fermerskiy хозяйстволар, ani ko'pgina maqtasa da bu fermerskiy produkt deb, u ular albatta yetarli bo'ladi. Kelishgan bo'ladi bilmayman. Mening qarashim shu Big Store gigant Xrushchev zamanında tuzilgan kolxozlar shekilli крупнейшие gigantskiy agrofirmalar salib qo'ydilar hozir. Ani igide yok, sigide yok, kişisi de bilmiyorlar, tanımıyorlar da, kimikenin de, yuvası da, evrinde tabanıyorlar. Bu zamana, конечно, uzakka varmayacak. Halk, vizirlerin, şu agrofirmalar sözaydı, halkını işsiz kaldırdı. Pay algan yerler, kişiler, Hristiyanlar. Onlar
nega o zakonga barысы da elakmadilar. Masalan, chetda o'qib yurgan ovul bolalari, armiyada bo'lgan bolalar, ular pasiv qolib turdilar. Faktiski shu bolalarni agarda aning jiri ovulda bo'lsa, foydalangan bo'lsa, ular bu kunni bir hukumatlashib, o'zlarini Kristian xo'jaligi tuzgan bo'lardi. Kolxoz ayt boshlagan sirxoz aytilgan. Mana da shu aytib, shu boshlab jiberib, nasam bularni kolxozlar bitkizilgan, ular shu ovulning kishining yig'ilishib bergan seminasidan, hayvonlardan, yerinden, texnikasidan kurulgan kolxozlar bitalar. Bu mana shu payını elə şu küpkine mesela bizim atıyız 14 hektar sürü jeri, 5 hektar pişen jeri ızda etken. Amin pay yok. Koy gitti o atının jirleri. Kimge buldu o? Onu bilen ne agar firma neşen bugün günde mart bu sularını yatadır. Ücreti anlamışsa koyan girgen jirler. Rahatlan. Doğru. Kansı. Minde bir mümkünlü kansı. Mok bu koytup mınamda bir hadis söz koyturgan. Agar da jerim minde bu olsa. Ben şu ayttirip, ölüşsüz falan kişiler büklüp. Kolxozlar Toysaya oğulunu kilesegi. To kiliş birden külmek kucalıklar ölüştürüda. Külmek kucalıklar, onlar ızınlaştan koğalı kişinin işini. Onun için kalıp gitmeler, oğul kişileri. Birinciden, kadırlarını, mine şu külmek kolxozlarını bitirgenden sonra, bizim oğulda indi, mine şu 88. yıldan beri şitten kilgen koğalık işide kişiler işli. Koya uğrundağı yetakçiler. Öyle tarihinde 1710 yıldan beri koyalım da o stasyonları, hocalar hammasi de volus neşelikleri barsa da bizim oğullar bulan. Hazır indi fermaga kişi koyurga bizim oğulun kişisi yok. Ferma müdürüne bizim kişisi değil, bizim oğulun kişisi değil. Upravляющий bizim oğulun kişisi değil. Şolay buğaçtan halkta tüp halkta, tüp yaşıtırgan halkta, знаysама, ninde şu kızık sanu şarası bularga teyiş. Именно ул туған жерini яратып, туған iline işleyin, tuğan avuluna işleyin, tuğanların oldaşlarına işleyin işlerge teyiş. Bu jitten kelip kişi gerekli akşasına şey de gidiyor da bana. Yine bu meselelerini tamırdan üzlettirek